maoni upurena pese Samoa fa mai lelei lava lo tātou wali lelei lo tātou watua. Amen. O ia o le atua lelei, o ia o le atua alofa. Aolona lelei le nana whaapeona tai mai lo soifua mo lo wola le nei afiafi. Amen. O lo tātou mana vaina le ola, o lo tātou mana vaina le anga lelei o le tātou watua i lana tau singa ia te tātou. I lea aso ma lea aso lana pule whaasoa lea o lo whaapeona tai mai ai lutu soifua i molo nei ola e le nei fo i vaenga o lea fiafi whaatalo whaatuai i le paia mana mamalu si tātou watano o isu ngai whaafia ngainga o wharetua matausi a le ngata i lea o tina mata maa tutua so o se tafo le lalo langi o e mafuta mai ai o Kevin o Luiva le nei whaatalo whaatu ia te o tau malo le fōlau malo fo ile ono sai malo fo ile ngai me au manga ruenga a o tatou iai le nei o langa le tu mau. Amen. Ile nei afiafi o te fia whaafetai o foi ia pa anga o tatou a ngā ruenga le ministry le Kevin Life Ministry ua mawhai ai ona tuina atu le nei a o onga o no latou lango ia whaatasi i foi manisi o misiona whaatau nuu o le tatou ngā ruenga mamori atu le whaafetai a te o tau le nei afiafi ia morisi le fia tatou tunu o loo whaanga soro ina pēr tatou wa o onga i le afiongo pa ia le atua ia misi lavo lo tatou ia le tau wa whaale anganga a o tātou iai le taua whaaleanganga e au foi ona tātou malama i vaenga o le ofutau. Amen. Le sa whaapeona tātou talatala noa ai ma o lo whaanga solo ina nei le tātou talatala noa i vaenga o le ofutau o lo whaapeona tātou vaevaina le nei a fiafi ma o whaanga solo pea. Amen. Le ala a whaapeona tātou oe whaanga solo ia si mahi a fwere tātou plokalame e ona tātou talanole nisi vaenga muli ai a tātou whaamua le upo le atua nea fiafi. Amen. Le atua mātou tamā whaafetai e loa lofa ma loa wanga lelei ma lau taitainga le nei a fiafi le ola ma le soifua si o mātou watano whaafetai o lau pule tu tasi tamā o taitai meilo mātou wola mātou watu i o luma tamā i lo nofo a li o le alofa tunoa o iai i mātou i lo alofa tunoa tamā whaatangisia le poto ma le malama mai a te oe ai meise tamā lau a fionga le nei a fiafi se i e au mai al wha malama hina i o mātou loto ai meise o mātou mafofau ta tala o mātou mata whaaleanganga se i o mātou wa aile so si o lau upu tamā ai meise le mea moni le upu moni e whaasa o loto ai lau whanau whaamanua le nei a fiafi o whaanga solo mātou o onga whailolo mana ia nā tia le tangata a ia i loa oe tamare nei a fiafi whaafetai le poto ma le ata mai whaafetai i whaalinga tamai whaamoe atu i lo manganga ono le suafo o Yesu Keriso o ole mawala au atuai nei amene ma amene. Hey man, you guys believe le nei a fiafi tali tonu ole a e maua se mea le lei mai le atua nei a fiafi. Amen. Hallelujah. Olo o tātou tala noa i lo futau. Ne wha solo, I'm telling you, awane e misia vaenga nei ono te loa umai fol o futau. Makua i ke le a sau whaalumanga, whaaleanganga o le aiai. Ma o le ale toi ma whaifo i le ti a polo na toi lue ina o i vaenga nei. Amen. Na tātou a mata mai le tātou watu ai tātou so o lola i le vahenga le la tātou iai le fiafi nei tala paulo le tusia Efeso fo mai o usoe la tano mai a oe mau ia ma Efeso o le toi upule nei i o tau loto te tele ile li i mane malusi o lona mana ia o ofu o tau i ofu tau ato atoa mai le atua ina ia outou mawhaia ona te te atu i tonga fiti ala ti Apollo o ofu tau tātou te te ai i tonga fiti ala ti Apollo. Au wā tātou te le tau matangata a o li isili, mawhai pule, ma li i o le pouli uli o le nei lalo langi, a toa mā nganga leanga i mea o i le langi. O le mea lea, ia outou tango ai i ofu tau ato o toa mai lea tua, ina ia outou mawhaia ona te atu pe a o i le aso vale, pe a uma ona outou whaia o mea uma, tau te tutu mau ai lava. O le nei, ia tutu mau ia outou, o fusia outou sulu ngā titi i le wha maoni, ia o ofu foi outou le ufi whata whata o le ami o tonu, ma ia whaase e vai ina o outou vai i le sauninga o le tala lelei o le FIlemu. Amene. Le o tātou wo o le tala lelei o le FIlemu, le fiafile nei.
o le vaenga ia e lo le ofu tau e te e ai i tonga fiti ma le tau wha se ale nei lalo langi le ana tātou tala noa i le mea moni ma tātou wa ai le mea moni e wha tau le ti Apollo e wha tau i le atua e wha tau i le tangata o ai oe le ana tātou tala noa i mea moni na mai le tele o mea moni e pe o nisi na o mea moni no au mai se i e wa ai le ata ono o lai tala noa i ate oe o oe o le tangata tau e ta taula ona e loa po o ai oe a o le a fo i lo tūlanga. Amen. O tonga fiti la ti Apollo, le na tātou tala noa i fo i le ami o tonu. I le aso lua na tātou wa vaina ai, le ami o tonu wha le lalolangi, ma le ami o tonu a le atua ia Yesu Keriso. Amen. Lona winga, o le toa tele o tātou, sa wha se ina i tātou le ami o tonu a le lalolangi, lai wha pea tātou i o le ami o tonu le nā le atua. O le tonga fiti le ti Apollo. O le mea sa o le tangata, lai wha apea na ia, o lai fo i sa o i le atua. O la nalu se i ala i o tātou. Right? O le tonga fiti. A lena tātou wa ai le fionga pa i a le atua i le aso lua. O lana wha ai loa i loina, le i ese ala mi o tonu a le atua, ese ala mi o tonu a le tangata. O lea lo laua e loa ai, lea laua, o lea ule to e whaia la laua mi o tonu, ai o le a oua, whaia la mi o tonu o lea tua e tusa malona fina ngalo, lea na tātou tano e la solua, ta tauna e to e alu e te whaalongolongo ai, i lea mi o tonu na, lea mi o tonu o lea tua. Amen. Lea fiafile nei, o lea la a tātou tala noa ai, i le tala lelei o le FIlemu. Amen. Hallelujah. It's so exciting nango o i foi. O le a eva ai i foi. Le ese e senga o FIlemu i tonu al tuspaia. Ma e i loa i foi. Po o fea le tonga fiti al ti Apollo. A o fea le FIlemu moni. Hallelujah. E ese le tā ua. Aua i toi suia ia lau. Aua i toi suia ia lau chano a plea. Ia pete tangolo le taimina i share. Share tātou prokalame i lunga o lau timeline, a vea ois whaamanuianga i le ngata o au, e al tātou ngā ruenga. Amen. Hallelujah. I to tonu al tuspa ia, na utala noa i le aso lua, e lua file, e lua ami o tonu al tonu al tuspa ia, o le ami o tonu al tangata, ma le ami o tonu al atua. I le tutusa la le ami o tonu al tangata, ma le ami o tonu al atua. E whaapena fo i la le FIlemu. O le FIlemu, e iai le FIlemu o le atua, e iai le FIlemu o le lalolangi. Lea fo i la tātou oe vai, o fea le tonga fiti a le ti Apollo, a o fea fo i la lea, le FIlemu moni po o fea le mea moni. Hallelujah. E te whai tau fo i le tuspa ia peo na eva ai mei. Have you ever noticed e le o tūsia me le tuspa ia e wha asolo mai le ofu tau e amata mai lungo o le afo, i lungo le ulu? E leo amata ma le ofu tau lungo le pūlo tau, wha solo mai ai leo fata, sauri suru ngā titi, foto e o i lalo i lea. Wha solo ai la i lalo i mo meo se vai. Right? E leo wha solo wha penane wha matala ina me le apostolo le ofu tau. Ai o le alo na wha tinonga, o lai amata ma le suru ngā titi, so o lea, lea mi o tonu o leo fata o lou loto, me tari tonu i lou loto, le na tātou o le me tonu i lea tua, te tau ona e tari tonu i lea tua mai lou loto. Ona ta wami o tonu ina le oi. Nai avea mau fata. Me i mai loe du fata. Halu roi se e vai. Ai se ale me wala ina so le fata me se e vai. Lai mea ina le me i lungo le pūlou. Le mea lina wha atu langa mai wha apere o futau. Ona e iai le so o tanga o le ami o tonu. Ma le tala le lei o le FIlemu e eilo na so o tanga. Le lala tātou tala noa i le fiafile nei, e le nato o le sootanga, ai o le awha manino ai loa, le FIlemu le tala noa tuspa ia, le FIlemu o le atua. Amen. Tato atu mua i le tusia. Ioane. Hallelujah. How many of you know, peo na mahasani na ufa yatu, scriptures is better than my opinion. E le leilo tātou va ai a fionga pa ia le atua. E sili atu le tusi pa ia, nai lo o manatu o Kevin, ma se filosofia o Kevin. Ai le lei lava lo va ai tutono le tusi pa ia, po o le ale mea lefe me le tusi pa ia. Amen. Awani o tātou ave se ina mau o le tusi pa ia. Amen. I tutono le tusi a Ioane o lona mata upu e sfumarfa. Foi upu e lua fitu. Foi mai fetalainga o Yesu le fetalai i. Foi mai fetalainga Yesu. O te tuuina atu ia te outou le manuia. O loo manuia o te avatuai ia te outou.
o te le avatu ia te outou whaapei ona avatu e le lalolangi. Awa mai aua le atu vale o outou loto. Aua fo'i tau te mātatau. O le upu manuia lei o lai whaaliliu mai le upu la vai tasi lai whaaliliu mai le upu FIlemu. So o lai tala noi le peace. Right? Whai mai, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world give do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. O lea lai tala noa le foi upu lea I le FIlemu. Ai foi mai le tala Yesu o te avatua le FIlemu ia po lai wha Samoa ine to ina Samoa le manuia. Same word le wha lili waile. Tu se Efeso le FIlemu le na. O le FIlemu fo na le tanoa I. Le lai foi mai tala Yesu o te avatua le FIlemu ia te outou. E le pei ona avatu e le lalolangi. E lua la FIlemu ia I tonu I. Pei fo na tātou wa ai. E lua mi o tonu le lai tā ua tonu spa ia pe le tasi sa mi o tonu. O le ami o tonu o tangata, ma le ami o tonu o le atua. A o le afiafi le nei, o le tala le lei o le FIlemu. O le a le FIlemu le tala noa le tu spa ia. O le FIlemu le tala noa I. Fau me o le FIlemu e peo na avatu e le lalolangi, ma le FIlemu e mai a te ia. Fau mai la Yesu, o le FIlemu o te avatua, e le peo o le FIlemu e avatu e le lalolangi. Amen. Lea lola la tātou woea, e va ai. O le ale FIlemu le tala no ia le tuspa ia. O le ale FIlemu o Yesu, a o le a foi le FIlemu le lololangi. O iloa, o le a iloa, le ai le o tātou ni ke risiano va lea. Tina ana tātou va ai ato lai fai mai le mea se le lololangi. O no lai ave la vai tangata, lai ave se le to o tele ke risiano, ia nisi o fai tau tuspa ia. Molo la tau le malama i le context o le tusi. Right? Le la tātou, le tonga vari umatua le ata, ma tātou va ai le whiawhi nei, I le FIlemu le tano le tuspa ia. Amen. I tu tono le tusi ai fo, a Isaia. Tātou o mua au mai po o a Yesu. I tu tono le tusi a Isaia, lona mata upu e iwa, o lona foi upu e ono. Foi mai, a wā ua whanau mai mo I tātou le tama, ua fua ina mai mo I tātou le atalii, e lona ua le malo, e ngō fōi o ia o le sirisiri ese o le whaipule o le atua malosi o le tamā o le whaavavau o le alii o le FIlemu. The Prince of Peace. O Yesu la o ia o le alii o le FIlemu. O le ala le FIlemu lea. Amen. O le ala le FIlemu lea. O le tasi le o fwai upo tuspa ia o le toa tele I o tangata la tote. I will say for to tele ina fa winga se ina tangata le wing o le FIlemu le Donald tusia amata yo lona mata upu e lima foi upu iva e ufa pepo tu le iva o sa I mea se I kau wha outstanding ka kut whai upu le tau wa ai. Ono whai upu lea. Le wha o ngā ina te le tangata le teimi nei e out of context. Pe se lo na wha winga ina le wha winga ai. O le wha winga e tangata wha le lalo langi le whai upu lea. Whai mai le tala e tuspa ia. Amu ia e wha atupu ina le FIlemu. A wae tā ua I la tau a tali e o le atua. O le whai upu lea. E wha o ngā ina te le tangata o le lalolangi ma tangata o fwoi lele o le kauwhai o le merema ia. E wha o ngā e tangata o le lalolangi le fwoi upu lea. E tau mawhai e tāo fiofia I le e kālesia ma tāo fiofia I au nā le atua mai le tautala I le mea moni. A tautala atu le tangata o le atua pe la haunga atu e le whaife au se upu moni e le o ngā tusa ma le si o manga ma le me o tutupu I le soifuanga. Ona tutupu la ia o le vevesi. Ona whai mai leo tangata. Whai mai, ona lo upar kuspa ia fo. Amu ia e wha tupu inga le FIlemu. Onga ke wha vesi a kangaka. Hei mi wa e whai e ngā la unga ke iro vesi kangaka e whai ia. Wa wha o ngā se la tangata le whai upu lea out of context. Le whai mai, amu ia e wha tupu inga le FIlemu. A wai ta ua ila ato wa ta li ia le atua. O lea le FIlemu le tala nore tuspa i le whai upu lea. Right? Tātu toi whai mai i le whai upu lea. Mātai o le lima. Si tato atu mua I tua I le mātai o se furu.
Amen. Si o whailoa ia te outou, le mamao le whauinganga e tangata o le tuspa ia o le FIlemu lea, ma le FIlemu lea tano o le tuspa ia. E te tono le tusia mātai o se fulu, whai upa tolu wha. Amen. O Yesu le whetalai i. Wha mai Yesu. Aua tau te mana tunatu. Ua o sau e avatu le FIlemu le lalolangi. O te le i sau e avatu le FIlemu a o le pelu. O lea o Yesu a le na whaia le tala i luma le mātai o lana la unga le na whai luma. Le mātai o e lima. Le na whai mai o e wha atupu le FIlemu o la tau o whanau o le atua. Ai sau Yesu i whai mai lumta upo se furu. Aua tau te mana tunatu ua o sau e avatu le FIlemu le lalolangi. Ai wha mai a, o te le i sau e avatu le FIlemu a o le pelu. Wha mai la ia, a wā ua o sau e wha ama se sei le tangata malona ta mā, o le tamateine fo i e wha ama se sei malona tina, o le a vā fo i e wha ama se sei malona tina o lana tane, e whai fo i le tangata mawhili o lona a inga. E fōlinga mai tutonu i le launga lea Yesu, e le o sau Yesu e au mai le FIlemu. E fōlinga o le wha atupu vevesi Yesu. Right? I le tātou wa aila ia o onga tuspa ia pēn o whai atu. A tasi le whai upu e se email tangata out of context, mo na whauinga ina atoa, o na whai mai lola ia, o le teimi lava e la unga to se tangata i se upu, ai ve vesi le lalolangi. Te o soi man lalolangi whai mai, ngai ko kele o whaakupu FIlemu o ko le kalesia. Whai mai o Yesu nga sa whaakupu FIlemu, se le tala na. Ele isau Yesu e whaatupu se FIlemu. Ale ta ua tono tuspa ia. Ele on ia utala o afionga ale atua. Foi mai, awa tātou, mai awa tau te manatu natu. Foi mai awa nei e manatu, lefa mai a Kevin, awa nei e manatu, ua o sau e avatu le FIlemu le lalolangi, o te le isau e avatu le FIlemu a o le pelu. Foi mai la ia, awa ua o sau e wha se sei le tangata malona ta mā, o le tamateine fo'i me wha amase sei molona tina, o le awa fo'i wha amase sei matina, o lana tani, e whai fo'i tangata mawhili o lona ahinga. E le i saula Yesu e au mai le FIlemu, pe ono whai atu le whetalai ngā Yesu le na whai mai, o te avatua le FIlemu ia te outou, e le pein ona avatu e le lalolangi. E ese la le FIlemu le tala noa Yesu, e se fo'i le FIlemu le tala noa Yesu i. Amen. Pe ono o whai atu e le o sao le avenga tangata o le mata upu lea. Whai upu e fitu. Whai upu e... Mata upu e lima, whai upu e... Iwa a. Le whai mai amu ia e whaatupu ina le FIlemu a wai ta ua i lato watari o le tua. Le lau tango e vatu ni whaata ita inga poni scenario. O ni whaata ita inga ia e loa e ese le FIlemu le tano e tuspa ia. A whai nei o... To tonu o Samoa, pe ono whai atu le whaata ita inga ele o se mere lai tupu. A whai o to tonu o Samoa, o la ua mo tupu tele ia le to tele o urungali i tama, mo urungali i teine. Right? A whai nila la ua ko a kele a urungali i kama, kele urungali i kenge. Ona, mana o lola i o le au kei. E whai se lato movement ia pe, whai se lato la alu se lato fo ia tatau. Ma lātou whaapea mai, o mātou fo ele mātou ai atatau. Ai me le liko lai so i loa lai lea. Ia lea, whae poi por tama maratama, marateine. Right? Lea lau o mai leo vaenga ia, ma le lātou wa mio tonu, remember lea mio tonu no utara noe lea solua, o le me tonu ia te i lātou. O le mātou lea ia atatau. Whatau mu, lea me le whai foi, o le foi o mako fia ngofo mako kama markenge. Le lau fi nau mai pe no fai atu o le whaata ita inga, ita scenario, o le me ono tupu. A whai la le watu lei mai le movement lea. O no atu la i o tangata o le ekalesia. A te atu tangata o le ekalesia, e le ai. O le anga sala na i lumo le atua, e le tonu le na me i lumo le atua. O le ale mea la atupu. Le ave vesi. Le la o atu le ekalesia ma lato wa mi o tonu, e tusa ma la mi o tonu le atua. Ai o mai fo i tangata o laulangi pe o mai whawhawhine o mai tangata ia, ma le me tonu ia te i latou, o le latou wa ia te tau. O lea lau au mai tonu wa ia te tau e lua. Wa le aila se FIlemu,
O le ua whetauwa. Ua whetauwa i le ekalesia, whetauwa i matangata o lea. Matangata ia ma lātou fo ia mi o tonu pe a whai o lea, o lea okay marriage. Leua tū lei mai. O lea la ua vevesi. O na whai mai lo la i o lei tū lea. Whamarutara le tusipa ia amu ia e whaatupuina le FIlemu. O na tau mawhai lo la i o le ti apolo, o tonga fita le ti apolo, e FIlemu le ekalesia. Whai le ekalesia, e le se tō wa ia le mata upu lea. Tu so leo wa wha o ngai le ti apolo le lea foi, le whasi foi tau lea, la wha o ngai na le upu lea, e tāpunia ngutu le ekalesia, ina ia ma awana i ma whaina tau tala atu i le mea moni. Ai sea, o lawa whaliu whai mai le ekalesia, te tauna wha atupu e o tau le FIlemu, e le o le FIlemu na laita no le tuspaia, e le o le nofo le lei o tā ua, no. It's not talking about i le lei o au mo oe. E le o le FIlemu le na, o le FIlemu le na, o le FIlemu o le laulangi. Le FIlemu lea o le latu au nofo le lei au, tu sa asau le tangata o lai ola le angasala ai o talia ina ma le talia ina ia whai lava mea ngai kalu, as long as like ea, e le leilo tā vā. Lea lau kausi le maa vā ma tangata lea, o le FIlemu ma ua, e le o le FIlemu la na o le atua. Laita no le tuspa ia, I'll prove from the scriptures. O laita le no le FIlemu la na is from the world. O le FIlemu o le lalolangi. E le o se FIlemu la na o le atua. E le o saola, le whaongaina e le toa tele o le foi upu lea. Le foi mai amu ia e whaatupuina le FIlemu, a waita ua ila atou a tali o le atua. A whai o o le tali o le atua le na o tu ma ufa apea atu o le anga sala le mulilua. Ai whaliu la au mulilua fai mai, Kevin, au e ke lau ngā le upu ngā o e kakaunga usia le FIlemu. O akali o le atua tau singa le FIlemu, o na whaatapungi la i olo ungutu, e tau tala i le mea moni. Right? O lea laua FIlemu o nofo le leima ua ma le lalolangi. FIlemu wa umatangata lea. Ai o fea le FIlemu la tala noa le tuspaia. Fai mai le tala tuspaia o atali o le atua. O lono wingo le atali o le atua ki nganga va ai koe alu se ori engo fongofoa. Weva ai mai la le se o le whaonga ino le FIlemu ma le foi upu lea. I le tele o taimi e tātou te quoting ai. We quote this scripture out of context. Foi mai, amu ia e whaatupuina le FIlemu, o laita la noa tangata ia, i le FIlemu o lolangi, ai le o le FIlemu na le tano Yesu i. O le FIlemu le tano Yesu i, le umalala tatu atu ia i le FIlemu o le li. E ese fo ila, ma le FIlemu le kako ke pepese le telo teimi, ma tātou, ma a foi, a tau, a kau la unga kura fai fe au wha apei le ami o tonu, fa liu le lalolangi foi mai, se, ka pungi o kou a, se tu lou. Whaatapungi me laulangi le ekalesia. Whai mai, au kok whaakupu vesi. O whaangau le akua e awhoi. E la tau te tausi le FIlemu. Ne ai, brother, sister, o ke le isau e kausis ka FIlemu. E le isau fo Yesu e kausis ka ko FIlemu. O Yesu lava na whetalai. Le la tato atu e watu umamau. Peno whai atu, we apply the law of script, of interpretation. Whaongaina le tū la whono, tātou wa ai atoa le tūsipa ia, po o le ale FIlemu la tala no le tūsipa ia. Scriptures after scriptures, right? Ne i o tātou i loa. Le na whai mai Yesu i, amu ia e whaatupuina le FIlemu, a wae tā ua i la tau wa tali i o le atua. A leo o mai luma le mata upa se fulu. Amen. I whai upa tolu wha, ai whai mai tala Yesu, aua tau te mana tu natu o sau e watu le FIlemu le lalolangi. O Yesu o i o le atali o le atua. Tātou lo uma le atali e to atasi o le atua. A le fo e sau Yesu fai mai lesia na whetalainga. Aua ngi o ko whaapenga o sau e watu le FIlemu le lalolangi. O le ale FIlemu le tala noa i. E le o tala noa le nofo le leo a uma oe. E le o tala noa le nofo le leo a uma whawhawhine. E le o tala noa le nofo le leo a uma tangatanga sala. It's not talking about that. O le peace le na, o le counterfeit le na o lea, o le mea moni na mai e le atua. O le FIlemu moni na mai e le atua, le la tātou tala noa i nei, e ese mai le FIlemu le kako laulangi. Pau ale mea ki nga, as long as e FIlemu sa moa, ia kako alu e whapenga. Ai whai pēr langa sala ia. Pau ale mea ia ngofo FIlemu. A o ang ki nganga vai kunga o le afoi.
o le mea o lai whano tui Samoa i le angasala. As long as o lai FIlemu, a FIlemu a Samoa, Kevin, aua ke lau ngako i ngā kalanga, aua, wai tangata ngā message me a te au whai mai, Kevin, o lau prophecy ngā ua vevesi i Samoa, o au ngā lea kua kaunga aua ngā whaingi prophecy vevesi i Samoa, o te le popole pe vevesi i Samoa le prophecy. O te le popole ai, why? It's not mine. O le upo le atua. A vevesi i Samoa. Hey, lana le isau Yesu e au mai se FIlemu. Amen. Hallelujah. Ele isau Yesu e mai se FIlemu o feta lainga ia Yesu. Ala fufu matala tu spa ia. Amu ia e whaatupuina le FIlemu. FIlemu i le a. Lea le FIlemu lea. Na umana tātou tara no i le ami o tonu. E maafua ona tausi le FIlemu. E maafua mai ona o ami o tonu e lua ia no tala noa i le aso lua. Amen. Fo mai ole ufi fata o le ami o tonu. E iai le me tonu i le atua. E iai le me tonu i le tangata. A o olo ina o mai ami o tonu i e lua. A faila ai te i ua. Ole ua vevesi vaenga ia. A vevesi ami o tonu i e lua. Ona le ai lola i o se FIlemu. Le ala e tala noa i e su ta upu le se fulu. O le ami o tonu la na, po o le FIlemu le na le mana o ile situ. La e o mai la kou i la kou ami o kongu, e le kalia inga le kalesia. La fu e vaku kon le kalesia, tato te le talia inga. Right? Ai sea, ono le anga sala i luma o le atua. Hallelujah. A o le ala tato te e vali atuna yata ia. Ile tala noa ina me o le tuspa ia. Ma au mai o le matua wha manino mai Yesu i fo mai. A wā ua o sau e wha maase sei le tangata malona tama. O le tamateine foi e maase sei malona tina. O le a wā foi e wha maase sei malona tina o lana tane. E whai foi le tangata mawhili o lona a inga. O lai tala noa i le mālo o le atua. E le o mai tangata o le mālo o le atua e wha malie tangata o le lalolangi. Wa iai le tala ingo le tala lelei, o le FIlemu lea, o le wa tala i tonu e kalesia. Wa tala i tonu e kalesia, se au ke la ngale mea ngala ngai ke ufe kai kangaka. A tala no i le anga sala se au kala ngole mea ngai te ufe tai tangata. Ke ua misa kangaka, ke ua misa le kalesia. Tusa o le wa vatu la mi o tonu le atua, le na utana no le solua. Wa au mai la mi o tonu tangata le o fatasi. Fetau wiloa. Ona o mailo la i o le tūlea, o mailo foi mai, o kou ka ngaka o le atua, o kou o whanga o le atua, ka kaunga kou si le FIlemu. O le kausinga le FIlemu, au ala ko ke pisa, au ko ke kau kala, le kalesia, o sai ka kalo o kou le kua, au ko ke ia fu polo kiki, ka kalo o kou le kua, se la tala na. O anga fea o kongo kuspa ia foi mai ngofo whanga o le atua, ala vesi laulang. Where in the scriptures? A fai o yeise me tali tonu ai, where o fea tu tonu tu spa ie wha avai eiru tali tonunga. E le nofo ni whanau wa le atua pe avai o to laive vesi le laulangi, ma le kalesia, no. Fa maritala Yesu mai le taimi o Ioane le Papatiso, wa tau whao ai le malo, o lo o tau whao fo i he o tau whao. Au ore ku ua laulangi, e o mai e whaila kou mea, ma hafo, ma kako kalia ia o kako le kalesia, ka ia ku e pela laulangi ia, kako kalia ia o mea kupu, no. Ne ai, e ese le loto mawalalo, ese le whaavalvalea. Ne ai, tātou te le nofo ia, ai whaia mea laulangi. No, o tō o loa na whamertala Yesu, wa ia te au umale pule. Na wa ia Yesu umale pule, o le e kalesia la, o la iei fo le pule le e kalesia. Amen. O le tauala le ekalesia e whaale anganga, e le whaale tino. Auala tātou tutu uala mea lai tutu puleo langa, ai tau le tātou taua whaale anganga. Ai e malama po le ale FIlemu le tano tuspa ia, se e vai o le tala lelei o le FIlemu. Amen. Pei no whai atu, o le FIlemu o le lalolangi, o lai o mai ale ami o tonu ia tātou ia, leo tātou iloa, i to tonu e kalesia, le kalesia tele ia lau le ta ule ino le kalesia o laua talia ia me tau gay marriage, right? Laua lato talia ina mo meo o afoi o le whae poi po le tama ma le tama o le teine ma le teine o le afoi ua talia le mea ta o le abortion, right? A o lea lava ea e nofo le e kalesia foi mai lano tātou e tausi le FIlemu.
o lala se le whaongaina o le foi upu. Fo mai lango whanau a le atua, e tausi le FIlemu, e le ai e le o whaongaina lai oi. O ana whiana ewa ai e nofo le whanau a le atua, tau te ilo le mele na mafua na ave Ioane woloka le whare pui pui. Ona na mana o le tupo he rota no nofo marito o lua o lona uso. Ai latu ia Ioane whai ai, aua te whaia le mea na, e le tusa ma le fina ngalo o le atua. Tangolo tangata lea, ave Ioane loka. Asea, e le talia ina le au ono le atua, le anga sala. Hey? E mo ila la ve vesi ma lalangi, ai le fa pe ona tu uai o lalangi, it's okay, fai pe ia. Amen. Asea, e le isau Yesu e au mai se FIlemu le lalangi. Na sau Yesu e au mai le pelu. O le pelu le na, e vavae ai au. Vavae ima tangata o lai fai kio ia au. Vavae se ima tangata o lalangi. O le pelu le na e vavae au. Ma ila tau, pe fei kai lava lai a te au. Ona e ofo ia Yesu, na fei tai e tangata. Right? Ono lea, ile isau Yesu e ave se kala, ile isau Yesu e vatu se launga ma se tala e fia tangata e whaalongolongo ai. O te le isau e whaamalie o tau pe launga, o se launga, fo ilele, ke whaalongo ko i o kuspa mo manga i, o fo ilele o feelings, mo emotions, no. O le wingo o feelings mo emotion, ai le au ngai, te oi mo lo wola whaale anganga. O le FIlemu lo langi. Wo tau iloa e le teime tūlai me le manu fe ai. O le FIlemu na e sau le manu fe ai e au mai. O le FIlemu o le atua. Lono wino o le atali o le atua. No. O le manu fe ai. Ai o le FIlemu na e sau e au mai. O le FIlemu o le lalolangi. Amen. O le FIlemu o le lalolangi a ia. Le lalolangi le nei. Le na whamertala Yesu. O le FIlemu o te avatua. E le peo na avatu le lalolangi. E iei fo i le FIlemu o le lalolangi. A o le FIlemu le la tātou tanoa le whiawhi nei. Na ua o whailoa tu te autou. E le wha apeo o se FIlemu e nofo le lei ai tā ua. Pe nofo le lei ai ia. No. Tu sa lava pe ika le tangatanga sala ia te au. Fo ile le pe a whai e le wha alongo i se tala mai le fiongo pa ia le atua. Amen. A whai e ita fo ile le mawhai tala mai. O te wha maangalo iai. Pa hei. It doesn't mean fa pe ole a tau sieno ta ele o le FIlemu le na le tala no tus pa ia o le FIlemu le na la langi a fai lava fo o tala no pe o le wingala na o fai upu le matai o le mai Yesu a wau o sau e fa ma se sei le tangata malona tama a fai e te tu ile ami o tonu le atua ai o lai wa e fai atu so uso ile anga sala lana te fai a ita mai te oi. Whamatala Yesu, no o sau e whaile mea na, no o sau e whaamase e seile mea na. Asea, lana wa umana separate o e mai tangata nei. Ia, o lau a inga, e to te toi whea, e te telefo tangata le agree ia te oe. Ono o le tala lelei, wha te tau ia Yesu, ma wha te tau le tala lelei, te tala noa tu ai, a te tala noa tu i le angasala, e le agree ia te oe. O lona wingala o le a e follow tu ai mea lai whaia lato, ina ia tau sier FIlemu. No. Ai ole au wala nai mo FIlemu lo langi. O lo walu aku ro e failo kufinge. Ia. A fai au nga a fifake ka inga a fai o se ali o lala ngofu mo se si ali. Mo se fate inga. E la kuro ia kalia ie kongo kako a inga. E ui nga makanga. Ia ai ongola ia ka war kama. Ia ka ko alofa ia kama ma. Le alofa mai alofa kama. Ai fa mertala Yesu. O ai se alofa ilo no uso. Ai e sili atu ele e sili atu ana ia, fa mai ele ao nga. A fai e sili atu ia oelo nofo le lei, mo lo uso, mo lo tina, ma isi tangata, ai auane ilua nofo le lei ma le atua. Fa mai Yesu, e te le ao nga. Ma e te le ao nga, e leo ni au tala foi, fe tala inga foi e Yesu. Amen. O le FIlemu la lea, o le file, tala le lei o le FIlemu. Ia la tātou atu tātou te oloa e tala noa pe ono whai atu. O i to tonu i nei New Zealand. O lewa nofo FIlemu umalalangi. Because e ku mai le whainga malo, ia tu mai le whainga malo, ka lia le gay marriage, ka lia le abortion, ka lia mo meo a whala au whasaina. Ina ia, wha anofo FIlemu tangata. O le FIlemu la le nā lai tupu le lalolangi a toa. Ko o kele ka ngaka fo mai, maa ngai ai o New Zealand, o le FIlemu i o le akungu, maa ngai o le mako pale mia, lau wha akanga le abortion. Right?
Ai ono le teimi tutu ele ekalesia ma faasanga tau atu le malo ma faape atu o le apostle o le meleanga fio soi ma laulangi fa mai o fanau le atua e faatupu FIlemu fa o ngase se lo foi upo tuspa ia e au mai out of context a o le ale FIlemu le tala no ye le tuspa ia o le ale FIlemu o le li amen o le ala wa mata ona e va ai mai le si fo ia a fo le black you know what is it Black Lives Matters. Le tele o mau movements lai fai. Ina ia tau mawhai e tausi le FIlemu. FIlemu le lalolangi. E le o le FIlemu le na o le atua. O le e o ne na tupu na whetau wa i le lalolangi atua. Fomai e si i taua le malo i le malo. O le si vaenga a. O le ainga o le uso tu fine. E si i taua. Fomai le. Ona saulo la i o le manufe ai. O le manufe ai la le ngā. La sau mar FIlemu la le o laulangi. La ko akele maka ngaka o laulangi. Ka ko wo mai o. Ma ngai ai o lea. O le kangaka le sau e mai le FIlemu. O le kangaka la le o le oi foi. O le atua. O le akali la le o le atua langa upor kuspa ia. Amu ia le whakupuinga le FIlemu. Au aia. O ka ua la ko whanga o le oi foi. O le atua. O le akali la le o le atua. Ka ko wo mai langa le mo i le FIlemu. Amen. O le ala wo ka ngaka mo lo lato le iloa o le mangu ai le la aisea se le FIlemu la muri iai la o le FIlemu mai taua ma mei le nofo lelei ma tato no nofo i kausi ka ko FIlemu se kausi le FIlemu amen amu ye kausi le FIlemu wa fanga la ko le tua na se le apalainga o foi up FIlemu le la tala no le ami o tonu o le tua amen ole Tatu atu mua i e vali e tulua la le ami o tonu leo te fia tanu atu ai. Amen. O Yesu, e le mawhaia e le lalolangi o na au maia le FIlemu lea. Amen. Na o le FIlemu o le atua, a wheno nofo FIlemu Samoa. O le ale winga e nofo FIlemu i Samoa a lai ola i leanga sala. Amen. E le taua. Ai a fai o le FIlemu le la utar no tua i o le FIlemu moni lea. Le FIlemu le o tangata o le atua. O le FIlemu foi lea e taita ia oe mau. Amen. I tutono le tusi a le lua. A le lua korini tolo na mata upo e lima. Guys, you need to do your own research in some of this stuff. For me tala Yesu. O mea uma fo'i mai le atua ia, ua uma ona whaaleleia, e ia o i tātou ia te ia talu Yesu ke riso. Ua tuuina mai fo'i ia te i mātou le ngā luenga o le lelenga. O le atua, sa leanga le atua ma le tangata. O le ua e le lalolangi. O la fo'i e leanga lo vā ma le tangata, o le mea le nai aleina misa oi ma le tangata ona ea, wale eise rua FIlemu. Latu oe malau a miotonu, sau tangata lai o malana a miotonu, lea lau feta wa ila o rua. Fo mai la ia, kausi le FIlemu, le FIlemu le na, FIlemu o laulangi, e le o se FIlemu o le atua. A o le FIlemu o le atua, ina ua lelei le tangata ma le atua. Amen. Wa whaia e le atua fo mai, o mea uma fo'i mai le atua ia, ua uma ona wha leleia e ia o i tātou ia te ia, talu Yesu ke riso, ua tuuina mai fo'i ia te i mātou le ngā luenga o le lelenga, o le reconciling o tātou ma le atua. E tausi la le FIlemu o oe ma le atua, au e ke popole i le vau oe ma le tangata. Amen. Ok, lo le ke lo isi mau kuspa ia ngala e mafau ngai. Ya la fa mai fa fenga e lo foi le kua, ai le mfenga e lo fa ngaka. Si umka ko ko nga. Amen. I will apply out of context. Right? O la tala no. Ole lenga male atua. Mele na ya laina fa mai Yesu. O ai se sili atu lo na lo foi lo na tamamo tinamo no uso na lo a ele a nga. Ai se a. Ona a fa sili atu lo tausi o le lua vafi FIlemu mo lo tina, mo lo tama o lai, mo lo uso o ele o talitonu le ami o tonu le atua. A fa sili atu a o nga kausi FIlemu nga ai ngalo le FIlemu ma le atua. Wa e alu au le ami o tonu la. Ai ale ami o tonu le atua. A ele fai ala le ami o tonu le atua. Ele o le lei e lola ina le lua vama le atua. Asea, o laua ele tu ila na ami o tonu. A laua e tu le ami o tonu lea.
ina ia tausi le lua FIlemu le matangata lea ai whawhewhia le lua va FIlemu ma le atua. Whamatala Yesu o te avatua lo FIlemu e le pei ona avatu e le lalolangi e iai le FIlemu le lalolangi le vao ka ua le vao oe maa le leia mea uma. Amen. Alu e pia whapenga ai ese le vale o a uma le atua. That's different. For mailo tala tu spaia. Wawang sala tangata uma mo le o le vi inga ile atua o Yesu la le na whaia le lenga o tātou ma le atua e le kako va ma le atua. Sa tātou anga sala ai ua whaia Yesu le mea wa ta ule leia i tātou. Tono tu se kolose. Amen. Onu sa i mai lava inai e siri atu e te au le whaali o tō mauru tu spaia, right? Ono lai tono tu spaia. Ina ia mawhai ono tō wa ai ile te leo lea o le FIlemu. Se e vai o le tala le lei o le FIlemu. E le o le FIlemu la i le nofo le lei tāua. Ai o le FIlemu i le vāma le atua. Amen. I te tono le tusia kolose o lona mata upu e muamua. Fai upu e lua se furu. Fai mai. Pick up from verse 19, for mai. A wā ua fina ngalo le tama ia mau I totonu ia te ia le tumu ato o toa, talking about Jesus. For mai la ia. Ina ia whaaleleia e ia o mea umalava maia. O le upu whaaleleia le I, o le translate mai I le upu numera tele o le FIlemu. Amen. O le tala noa I le FIlemu. Ina ia FIlemu I tātou ma le atua. Peace. Amen. Lefa mai, ina ia whaaleleia e ia o mea uma lava maia, ina ia lelei ia te ia lava I le toto o lona sātaro o mea o I le lalolangi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ESV, for my, and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. Amen. O lai tala noa I le FIlemu. Le FIlemu lea o Yesu lena, o le mea lena le sa leanga I o rua ma le atua. O le leanga o rua ma le atua. Sau leo Yesu fai le FIlemu. Le FIlemu la leo Yesu ma le atua po le lenga o Yesu ma le atua. Le FIlemu le na le sau Yesu e tu ina mai a te I tātou. O le lenga o oe ma le atua, e le o le lenga o oe ma le lalolangi. Mea la le nai alai, ona o fai atu e le apalaia le foi upu le foi mai, amu ia e whaatupuina le FIlemu a wao whanau a le atua, la tala noi le FIlemu wha le lalolangi. Whama ia, se e paule mea ia mo le FIlemu, paule mea ia kausi le FIlemu. Se aua le lau ngar kala nga, aua lau ngar kala le foi. I mo meo la koi ngā launga ngai whakau I kei marriage, whakau I mo meo maka upu manga sala la ngai vevesi e la kungu. O la lai fei tai I tangata, peha ona launga tala le whatau ia Yesu ke riso. La ngai vatu malama lama laulangi, o le foi malama o le atua, ai te e mai laulangi. O ngā tau rola ia, for mailo Yesu, o kele isau e mai se FIlemu laulangi. Asia, se ale FIlemu le tātou mafofau. O lea lai whaase se ina le e kālesia matangata lo lotu uma I le FIlemu le nā, o le mafua anga le nā, a ona tau mawhai le e kālesia e tau tala atu, fe punga mai le lalolangi wha mai, tā puni puni, se I tu lou lava le upu. Whai mai whai fe au, aua tau te tau tala I mea nā, na e tau te whai ane mea whaavevesi e le atu no. O le ale mea fai, na fai e Ioane le mea le ile afu, le fai unga Ioane na fai le tupu o waifu, o e rota, sa le I use lenga. Ai ale au so, ai ale teimi no oe tala Yesu, na te e malaulangi e tala, no oi lava na fasi oti. O la na ta ua whanau o le atu, alanga vevesi e laulangi. Alanga mako e vevesi e loma back then. Nga fei kai e ka ngaka keimi ngarkala ingo Yesu. Aore ngei lava e kalai. O la lava fina o sea, ona ese ale FIlemu le o la tau loto. Ese ale FIlemu le tala no me laulangi. O mai laulangi ma tu la fono Roma. Fa mai, kirisiango, au ko ke whaia ni mea ngā, ka hauwhir kala ingo Yesu. Fa mai ka hauwhir mea lea. A ka hauwhir la, o FIlemu laulangi. La lava e ka lai. Esea, le ngai ese ale FIlemu, ona ese ale FIlemu o laulangi, ese ale FIlemu o le atua. Amen. Mea langa. Po ai lava ele fia la unga Kevin. Ele pole Kevin on FIlemu o le tua e kaunga kaua.
Amen. Hallelujah. E tāua o to ia tea. Le tuska kako e fo i kua le Ioanes humalfa. Amen. Let's go. Tātou wo e analyze le foi upu le ina ia mawhai ono tātou maua mai se mea te le tutonu o le mata upu a te le se awa onga mo i tātou tusia Ioanes humar wha foi upus humar lua fitu fo mai o te tuuina atu ia te o tou le manuia po le FIlemu o le upu le whaonga i o le FIlemu a My peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Hallelujah. O fea la le FIlemu lea. Lea le FIlemu le tala noa i le tuspaia. Le FIlemu o le ali. Hallelujah. O fea fo e tupu ai. Amen. Lau watu se wha teita inga. Ano tau mana tua fo i le na uwha matala ina tu ia te o tou. Le teimi no o nofo ai mo o mawhau e tusa ma le upu wha perifetanga na au mai e le atua. Le upu wha perifetanga le no o avatua e tusa e wha atatau le whainga pālota Samoa. No o wha matala ina tu ia te o tou ma o wha pe atu. Sa le aiso o FIlemu. Amen, mo o wha pe atu. Wa le aiso o FIlemu i lo roto. Mai, wo o lava fo i sa umoi. Wa le mawhai no o umoi. Wa matua i le ai aso o FIlemu e tusa ma le mena au mai le atua. Se i longa lava o te usi ta i le mena whai mai le atua. Fato a maua so o FIlemu. Amen. Hallelujah. O le FIlemu le na. O le laifa maritala le tuspa ia i. Fo mai aua le atua tu vale o tau loto. Aua fo i tau te mātatau. Amen. Ona o le FIlemu. Fo mere tala tuspa ia o se e vae o le tala lelei o le FIlemu. Ai se awa au mai ai le tala lelei o le FIlemu fa ingoa le se e vae. Ai se ale mena le mawhai ina, le mena le whai mai ele apostolo o le ufi fata o le FIlemu. Amen. Le ale mea o le whai mai ai o le pūrou tau o le FIlemu. Po le surunga titi o le FIlemu. E se ale mea o le whatu sai le na vaenga ai whai mai o se e vai o le tala lelei o le FIlemu. Ona o i le mata upu le FIlemu mo so o se ke risiano lavo whaafonga mai. A whai e te mana o e taita ia o e le anganga o le atua. E taita ia o e le FIlemu. O le FIlemu e te savali ai i luma. O lau, every step lete a, whaalongo le FIlemu o lo loto. Amen. Weva ai se teime te nofo ai e whaalongo wa mamafa lo loto i se mea. Which mean, ele o iai se FIlemu. Amen. Ele o iai se FIlemu, se ilonga lava e te whaia, whato a maua lo FIlemu. Weva ai le tangata kangaka fo ile anga e unga whaia se mea le anga, ai lai sola. Pe tangata fo ile le wanga so anga se ka avale o ti ai sola. O la lai moea, e peia lai moe lungo ala. Asea, ele o iai se FIlemu langa langa ke iloa langa mea lai se. Se ilonga lava e alu e whaile mea moni. Fato a maua le FIlemu moni. Right? Se ilonga lava na te alu e whaatino le mea lana whai atu ai. Fato a maua le mea ta o le FIlemu. O le taita inga o le anganga o le atua. O le FIlemu le tano atu spa ia. Le FIlemu o le alii. E le o se FIlemu o le vao. Nofo FIlemu e le misa. No. O laitala noa i le FIlemu o tātou loto. Peace in our heart. For mai Yesu, o te tuuina atu la o FIlemu, e le pei ona tuuina atu e le lalolangi. Amen. Se kako ako e fai, ai le ita ua Yesu le fai upu le lua fitu. O la iei mua mua le fai upu e lua lima lua ono, lua fitu, right? Ko aku lunga fai upu e lua lima. Po le ale mea lai tala noa, iei le tustala, foi mai. Famtalang mai Yesu, o mea ia ua ofai atu ai ate outou, manu o tātou no nofo. A o le fesoso ani sili? Amen. Fesoso ani sili? O le anganga pa ia lea, e awina mai e le tama i lo ingoa, o ia lava na te a o ia te outou i mea uma lava, e wha manatu mai foi o ia te outou i mea uma, ua ofa ia tuai ia te outou.
O lai tala no i le anganga pa ia e feso o tai mai ate i tātou. Ma o ao mai ate i tātou. Ma whailoa mai ate i tātou. Whaafewhea lao no tātou i loa, that's from God. Whaafewhea no tātou i loa, o le atua le na tala noa mai ate i tātou, o le anganga pa ia le na tala noa mai ate i tātou, o le anganga pa ia le na whaasino mai ate i tātou, whaafewhea na i loa e Kevin, o le anganga pa ia le na whetalai mai tusa mara upa whaperwhetanga. Whaafewhea na e loa o le anganga o le atua. So mai Yesu, o te tuuina atu ia te outou le manuia po le FIlemu, whaonga le FIlemu, wa le FIlemu le whaonga, o te tuuina atu ia te outou le FIlemu, o lo FIlemu o te avatua ia te outou, o te le avatua ia te outou whaapei ona avatua le lalolangi. O le FIlemu lea, e te maua i te tonu o lo loto, e te iloa lelei, o le anganga pa ia whai maila i whai upe lua valu, ua outou whaalongo mai, ua o whai atu ia te outou, o te alu ma ua outou e sau ia te outou, ana outou alofa mai ia te a upa ua outou oli oli i la whai atu. O te alu atu i lo utama, a wa e sili lo utama ia te au. O leo wa popole le au soo, leo o latu e vatu singa background o tusi, o leo wa popole le au soo ono o leo le a alu Yesu, ae le I ae tele mea lato tele o iloa. O lea la wa matana wheme mea I tangata, wheme mea I le au soo. Ono o Yesu le na taita ia I latou. Lea lau whisili le au soo ia Yesu. Lea ua ero latou pole pole. A e alu ngei la, whawhewhea la nga mako sawa vadi. Whawhewhea nga mātou I lole mea moni. Whawhewhea no mātou I lole upu moni. Whawhewhea no mātou I lole perfetanga I mai a te oe. O lea oa ongo tuspa ia mai a te oe. Whawhewhea no mātou I lo o oe au mai mea nei. Whawhewhea no mātou I loa. E whamai Yesu, ea, te avatua le FIlemu, o le peace, o se e vai la o le tala lelei o le FIlemu, o I le mea te tau ona esi a kia I lo roto malau savaringa mrea tua, o fea o iei le FIlemu o lo roto. E I le teime te latu e whaise whaatau, lau e lako e ku, pe whaakau e lo fuae lea. Ai to tono lo roto, e le o iei se FIlemu, right? Ala ngei aia, maa ngai o rupa ure kau, se whaakau loko e kasi le ofu ngai koe, ala te whaalongo tu lo roto, e le o iei se FIlemu, e kango lo whaakau le ofu wango sukala. Amen. E kango lo whaakau ia, whaakau ma le ofu le la waruma. O lawa e laku ma le ofu wango sukala, e koe whaai kule si whaloloa, I lunga o le kioaka, o lai e le ofu e kukusa le leia, e ngā le lima ka la le kau le whaakau inga. Amen. Nga e loa e loa e misori, sa oa la umake sori, sa oa, tale isa, excuse me, o lewa e whai mai, sa oa la umake langa lenga e musu e whaakau, a lenga e whaakau a le whako iloa nge, o le afu, ai po lana tau ta ia tu le, sa le eiso FIlemu, o lana tau whai iloa tu ia te oe, that's wrong. La hile si mea ngai lano down the road. O le FIlemu la le tano mai, ia Yesu, o le FIlemu le na. O le tano mai I, o le FIlemu o le loto, e au mai a te I tātou, tono tu se kolose. Amen. Hallelujah. Let's go to Philippians first. Amen. To see a letter no le FIlemu, pero feto le teime e tā o le FIlemu I, it's nothing to do with le FIlemu le vauka ua. It's talking about the peace to tonu o lo roto. Amen. I tono tu se Filipi o no mata upo e wha. Foi upo ono marifitu. Amen. Matala tu spaia. Aua nei popole o tou se mea e tasi. A ia whailoa atu o tou manao I mea umalava I le atua I le tatalo ma le whaatonga a toa ma le whaafetai. Foi maila ia. O le manuia po le FIlemu. O le manuia foi mai le atua. O lo o sili sili lava I mea uma e manatu I ai. E leo leo ina ai o tou loto. Ma o tou ma fau fau. A e tatalo I le atu, kero ke imine ke popole se mea e tatalo lo I le atua. Once you pray, for my Lord and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and minds through Christ Jesus. O le FIlemu te lopo le a lava lo ka popole se mea pe o au. Ke leo mengo ka popole ai. O le kaimi lava nga o ilo ai o lawa I a o le atua. Nga makua I o umoe FIlemu pe ia use pepes. Pe ia use pepe fulu fuko ha umanga ai fulu lai kau whaapaan maa onga. Asea, wa makua I FIlemu lo toloto. Wa e moe FIlemu. Asea, on o lawa umona la fuai. A whaina e tatalo.
Alai klava ke popoli. Let me give you some advice. Koe kakalo. Se ilonga lava wa ke alo popoli, o longa winga, o ngā lawa e uska, o la lawa o mga e la foi lea tua, a whai lai ke kakalo, ala lava ke popoli, o ngā lava ke le uska. But the moment wa ke ailo popoli, o ngā lawa e fulfilling the scriptures. Amen. O la ua ta ita ia, le FIlemu la le na, le FIlemu o le li. Amen. Le si tātou tusi, tono le tusi a Kolose, o lona mata upa tolu, fai upa sfuma lima. Fai mai fai upa sfuma lima. Fai mai, let's pick up from verse 14. Moile winga lo fai upu. A o le alofa, e lautua lea I nei mea uma, o le fusi lea e ato atoa o na lelei ai. Ia pule foi le FIlemu mai le atua I o outou loto, le peace. I to tonu outou loto, o leo te iloa au tala noa atu le FIlemu o tou malamalama. Wa ele te me popole ilo loto, ele te me FIlemu o ilo loto. Amen. So se fai unga ma so se me te faia a fai o lai te tau por fa ka ngola ka vale siaki le FIlemu a fai le yeso FIlemu a wa fa ka. Amen. Why? Because o se e vai o le FIlemu. O inaite la ngona ile leo le tua. Amen. O tatou loto. Amen. Fa mai ia pule foi le FIlemu mai le tua yo outou loto. O le mea le ua vala awina ai outou e fai matino e tasi. Ma ia outou sanga whaafetai. Amen. O lai tala noa ia tumu I tātou ile tino ke riso ia po o le FIlemu e a foi. Tātou umar tino ke riso, o le FIlemu lai o tātou loto. A whaateta inga. Il tala noa le I. A whai e se mea tala noa ai, a whai ko o le ekalesia. Amen. A whai o ye se a o ngai tutono le ekalesia e le o ye se FIlemu. Amen. Ke ua whai se a o nga fo le amo kwale e so FIlemu. Which mean o lai ai le mea lai tupu. Amen. La no tino atoa. Se tauna e le FIlemu. FIlemu o tātou loto e leo le FIlemu fo ile le peo o whai atu. Ia eva vaina FIlemu e lua. The peace. O le FIlemu o tātou loto. Ma ia pule fo ile FIlemu mai le tua yo outou loto. O le mea le ua vala awina ai outou e whai matino e tasi. Ma ia outou sanga whaafetai. Amen. Ia tasi o tātou loto, o le loto I le FIlemu o le tua. Hallelujah. Amen. Ko kiki au o aku le ango o tātou mata upu. Le no utala noa tuana nei mo uta ua I o tātou sava vali le FIlemu. Fa mai le tala tus pa ia. I to tono le tusia Roma. Amen. Roma lo na mata upu e valu. Fai upas fulma le wha. Fai mai. A wā o I lātou uma ua taita ina e lea nganga o lea tua o atali I lātou o lea atua. Le nau fai atua na nei. E taita ia le whanau o lea tua mai le FIlemu o lātou loto. Amen. O whea no fai lea nganga pa ia. E to tonu o tātou loto fai mai la ia. A wā ua o tau le maua lea nganga o le popole. E toi fefefe ai. A ua outou maua lea nganga o tama whai, tau te vala au atu ai, awa le tamai. O loo moli mau mai lea lava nganga I o tātou a nganga. So the Spirit of God bear witness with our spirit. O lalai moli mau mai lea nganga I tutonu ia te oi, e se le mea le na. E alai lea, le ai o se FIlemu, a o lai whaia. Amen. Foi mai ia I tātou ma le tangata I totonu whawhewhenga I ka ia kākou me kākai kokong. E taita ia I le FIlemu o se a, o se e vai o le tala lelei o le FIlemu. O inae tātou te sāwa vali e luma, a o e sa vali lau sa valinga whaalea nganga, e te a wha moe moe I le FIlemu. Wai ke leo la ngona lea tua I talinga nei, e leo mawhainga sau lea tua mai, Kevin, o kai au o nga e alula ia I o Samoa. O kala kaya ele au mai se pro kala me fa penga le tua pe o sa le tua kala ngoa mai o kalinga no amen o lai au mai ele tua le manatu nga lua mai lo na nganga I se manatu ona au mai la I o lo na FIlemu po le manatu mai le tua pe le mai le tua ona mai lai foi mai a o te fa I lo o te avatu le FIlemu ya te auto ase a
o le anganga pa ia na te whaamanatu ia te outou. So when the Holy Spirit reminds something to you, a avatu ele anganga pa ia se mea ia te oe, na avatu la ia ele atua lona FIlemu, e loe mato Iesu le FIlemu, e ta'u atua ia te oe, that's God. O le atua le na. Ai a whai e vatu se mea ia te oe, ai le eiso FIlemu, lona winga, e le o le atua. Amen. Hallelujah. A le ai fula pole mele na tupu ia te au. Na au mai na FIlemu lo uloto. A olo ule usita i le atua. Ngā la inga le mawhainga o moi. Anga le ku ua wa umanga whai. E lea. E le sa o moi. Kei loa ele koe lusi sa o moi. From the night of Abel prophecy up until now. Kwa le ala o moi. A le si lua vai aso i lumaku. Wa le sa ka moi. Wa le sa ka moi se ha. Ona ile mea na whai mai le atua e whai. Ai le whai Amen. Ang iyo ko peyo au. Ayo ko peya. Ue la ngona lo se mena mai le atua. Fai lo. Amen. Mai fu fai tatu tano I mena tatu fa le tonu ai. Ina ia aua ni tatu wanga ngai luma. Amen. We all learn. Le lava tatu te sava vali. Na tatu e fo tu 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 si le te le mana o e alu le. Le tatu fai upu ai tatu te le imo le vai ngale. O le FIlemu le tonu le tu si mata. Yo no mata upu e lima wala wa. Ia ile fesili inisi taimi ne amu ia e whaatupuina le FIlemu a waita ua ila atou o atalii a le atua. A ole whai upe valuna I lunga atu fo mai amu ia e loto mama a wala atou te ilo atu le atua. Amen. Le na tātou tala no le loto ma le a mio tonu I lea. O le mea whai mai le loto I lea so a le oftau. Amen. O le tangata tonu no na loto I mama I luma o le atua. Amen. O lau loto mamala na ilu mo le atua. O le lenga la lea po le whaatupuina o le FIlemu lea. O Iesu na sau e mai le FIlemu I le vao le tangata ma le atua. O ai lava la a whai o kewe ne launga ina le tala lelei e avatu le FIlemu o le atua ia te oi. Amen. If I reconcile you back to God through Jesus, launga toa o le tala lelei ia te oi, ona talia le o Iesu o laua tupu le FIlemu le vao o e male atua. Amen. Le FIlemu le na whaia Iesu. Pe ona sau Iesu e wha tupu le FIlemu le vao o e male atua. O Iesu o le atali o le atua. So ia te au e launga le tala lelei ia tupu le FIlemu o e male vao le atua. Ta ue fo ia o le atali o le atua. That's the application. O le winga le na o le foi upo tuspa ia. Amu ia e whaatupuina le FIlemu, a waita ua ila ato ua tali o le atua, o laitala noa I leha, I le FIlemu I le vao le tangata ma le atua, e le o le vao tangata e to'olua. E ese le FIlemu o le lalolangi, ese le FIlemu o le atua. Wa saula le tia Apollo, au mai la le FIlemu le, wa taitai se inai, I am not saying e whaaleanga ina le. No, e tausi lava le tātou vale lei. Mea nai ala ina whai mai le tāla Paulo. O te tausia lea, le vale lei o au ma le atua matangata. E te tauana keep le tātou peace. Amen. Ia mawhai no tātou no nofo. Ai a o loi mea e a foi. O te wa ai o tunga ia au ia. O te wa ai o tunga o laua whaise anga sala, pa ua whaise mea ua le tusa marifina ngalo le atua. I am not part of it. A o la ina na fei kai me ka ngaka I fo mai sole. Ka kaunga e sau kako au whaakasi o kako o ka ngaka o kako o le kingo. No. A whai o se mele tu sa hai marifina ngalo le atua. I am not part of it. Pe o tangata fo le matala tu spa ia au e te muri a te ila tau o e filifili a mioleanga. A o mai la tangata e o a fo lau filifili a mioleanga o mai foi mai a te oi kako woe lama ai. A o ngilang e whaakui ese rai. Pire alu ko mena ngi. For me, you're not part of us, A ngila onga ele alu, pe ole la kupu de vesi de va auto, ona we ele fa me la fa mai ai. E ta uala o la tali o le tua pe afi ke muri ia. E kausi FIlemu. No. So ona la se sele apalang on foi upu. Right? Ai o le FIlemu la tala no ai, o le FIlemu o le tangata ma le atua. O le FIlemu moni le na, for mai Yesu o te avatua le FIlemu. He is the Lord of Prince, or he is the Prince of the Prince of Peace. Amen. O le FIlemu o le lalolangi, e sau le manu fe ai, o nga whaafi FIlemu la I o kaua ma mea I le kukupu. Ma whaire mea I ngofo le lei tangata.
Wa yei fo il tele o tangata wala tau launga ina le upu e whaapea na sau Yesu o le acceptance ma le love. Fa mai sau Yesu launga le acceptance kalia so se mea no e se sere la fo se sere nai tu. E le italia ina na o so se mea lava. Se na sau Yesu launga le mea ta o le repent. O le a salamo. Salamo ma li liu ma le anga sala. Ele i sau Yesu preach se mea ta o le talia ale anga sala. Sau Yesu launga le repent ina ia le lei oe ma le atua. A le repent Kevin, ele le lei ma le atua. Amen. E launga fo ila e Kevin le upu e repent ai le tangata. A le repent le tangata, ele le lei ma le atua. Amu ia la e whaatupuina le FIlemu mai. Ma le vā ma le atua. O tō wa aile foi upu ngai lunga aku. It's all talking about le tangata ma le atua. Amu ia e fia ai me fia feinu le amio tonu. A wai ma ona ila tau. Amu ia e alofa atu. A wai lofa ina mai ila tau. Lai tana no fo i le atua. Relate to God. Fo mai amu ia e loto mama. A wala tau te ilo atu. Le atua. Lai tana no lava i le atua. Fo mai amu ia e whaatupuina le FIlemu mai. Ma le vā ma le atua. Amen. Ele o confuse na tu spaya. Right? O le FIlemu o le atua i o tātou maua. Amen. I o tātou maua le FIlemu o le atua. O le alava la le vevesi mo le lalolangi. Pe tātou pia ki o la unga aku vaku o vai fo inisi o na le atua. O vai akunga. Wo upuleanga iei kangaka. Ka lafo iei upuleanga isi stasi o na le atua. O la lave la unga nga iei le upumoni le atua. Ala fo i watu fo mai leo kangaka ka kaunga e wo vai kau ki comment ka kaunga e kau sia FIlemu no e sia FIlemu ai o lalangi a ko e kala ngoa ku lai le upo le tua e vesi lalangi e le ila sa me o fai nga me pulera ko pe vesi a o le FIlemu no te lata no tuai i le leile va o e male tua that's the beast. Pe ona sau Yesu, fo mai na ia sau e whaia le lenga, pe na ia sau e au mai le FIlemu, ia FIlemu le atua pe le lei le atua ma le tangata. Amen. Fa pe na fo ila, amu ia e whaatupuina le FIlemu, is talking about me reconcile you ma le atua. Ia, through Jesus. O hau lea, le tala ia tu tala le lei. Mela na ia la ina ta ua la tali o le atua. Asia, lai preach le tala le lei o le FIlemu ina ia FIlemu tangata ma le atua. O te le pole laulangi FIlemu ma le atua. Amen. Vi ia le atua ne fiafi. Tari tonu lo loto. Ia ma o nau tala no atu le atua ia te oe. A le ua eva aile ese esenga o FIlemu le tanu atu spaia. Fo mai Yesu o te avatua le FIlemu e le peona avatu le laulangi. Aua ni o tātou whaase se ina i tātou le nofo FIlemu ma laulangi, ai tia i ero tātou wā FIlemu ma le atua. Pe i ta mai le laulangi le launga e te launga ina. Ono sai, o laua e launga ina le launga o le FIlemu ma le atua, o oio le atali o le atua. Whaamanuia le atua ia te outou, whaafetai le neia fiafi le tua le mātou tamao le vi ingai fo ia te oe whaafetai le poto ma le atamai ma le sosia o lau fia ua e whailo le neia fiafi lau whanau. Ta talo tamai le FIlemu o oe i e lunga o lau whanau. I o lātou i loa oe mo lou si ufafonga. I e lātou i loa lou FIlemu. I e taita ia i mātou e lou FIlemu. Awa o whanau o le atua. E taita ia i mātou e le nganga o le atua. Whaamanuia oe tama, ia te i mātou uma ma mātou sāwalinga. Whaamoe atu ia te oe. I mea uma, a wale le lenga o i mātou ma oe tama, ono suafa o Yesu Keriso wole ma wala awa tuwai nei. Amene ma amene. Amen. Ia vi ia le tua. Nisi nau vaenga e ao ono o toi avatu ma toi tui nātu fo i tātou watunu, ina i o tātou i loa, ia ma tātou wa ai fo i le tūlangolo i le tātou sāwalinga whaaleanganga. Whaamanuia le atua ia te outou, ia ma le sāwalinga o si tātou watunu olo i nei whaaleanganga. Ia e manatua, ia sili lau FIlemu ma le atua, au e te papole le lalolangi. Nei mamone atu lau whaafetai, i pa anga uma le Kevin Life Ministry, la tau olo whaapiona langolangoina, le misiona intia, whaatase i fo i matatou Bible Study. Whaafetai whaamanuia le atua ia te outou, a olo ua tua whaatoa ia te outou me matiti vai outou uma.
ono o Yesu Keriso. Ai o se tasi nei o ata o le tātou ripoti o mea o loo whapeo tupu intia ma le tātou ngārue ngai whai o tua tātou prokalame o Kevin Luiva nei a lofa tele mo oe tātou whailoa i le asu sa whaasoifua ia. దేశాన్ని స్వస్థపరుస్తారన్నారు. మా ప్రాంతంలో ఉన్న ఆ వైరస్ని మీరు తొలగించమని ప్రార్థన చేస్తాం. దేవా మీరు ఇచ్చిన సామర్థ్యం కొలది మీరు ఇచ్చిన సహాయాన్ని బట్టి మేము ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. వచ్చి ఉన్నారు నాయన, మరలా తిరిగి వెళ్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడ కూడా దేవా తండ్రి ఇబ్బందులు లేకుండా క్షేమంగా మీరు తీసుకెళ్లి నడిపించవలసిందిగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. దేవా తండ్రి త్వరగా ఈ లాక్డౌన్ ఎత్తవేయబడటానికి సహాయం దయచేసి మరలా మందిరంలో ప్రార్థన యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం. You are my hope, hope like no other, hope like. Greetings in the name of Jesus. This morning we had a blessed distribution program. Pastor Vincent Babu, through Pastor Vincent Babu we have received items, and thank you Almighty God for loving us and helping us in this difficult situation, and thank you Kevin and Esther for your love and support towards us. And this is James. I'm Pastor Vincent Babu's brother. Please pray for me and pray for us, and as we have received so many gifts. Thanks very much for your loving offering to our pastors and evangelists. Very much for your loving support towards us. We are received by all things, the cooking items, through our beloved director, Reverend Vincent Babu. Thank you very much. We love you. We bless you.